Znaj da stanje u kojem se nalazimo i iskušenje kroz koje prolazimo ima svoju svrhu i svoj cilj. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ I sve smo ih prema grijesima njihovim kaznili. Znaj da Allah neće kazniti bez povoda ili bez ikakvog razloga, kao što tvoja majka neće povisiti na tebe ton ili glas ili te kazniti bez ikakvog razloga. Ali tvoj gospodar, Ar-Rahman, milostivi, je milostiviji prema tebi više od tvoje majke. On kažnjava samo onda kada pretjeramo u griješenju i ustrajavamo u grijehu, a teubu, oprosta za svoje grijehe, ne tražimo. A neće otkloniti iskušenje osim sa teubom, osim da priznaš svoje grijehe i slabosti i zatražiš oprosta. Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum. Allah vas neće kazniti. In šakartum wa amantum. Ako budete zahvaljivali i vjerovali, ako budete izvršavali sve ono što od vas traži, a klonili se svega onog što vam zabranjuje. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. Allah je blagodaran i sveznajući. Ako se pokaješ za svoje grijehe i u grijehu ne ustrajavaš i zatražiš oprosta od uzvišenog gospodara, Allah ti poručuje: Ulaika jazaohum magfiratun min rabbihim. Njih čeka nagrada, oprost od gospodara njihova. I šta još? Wa jannat. I džennetske bašte. Kakve? Tajri min tahtiha al-anhar. Džennetske bašće kroz koje će rijeke teći. I koliko ćeš u njima ostati, koliko ćeš u njima boraviti? Mjesec, 2, godinu, više godina? Ne. Khalidina fiha. Khalidina fiha. U njima ćeš boraviti vječno. Wa ni'ma ajrul amilin. A divne li nagrade za one koji budu tako postupili.